cihu hansi arong kidam kibang atowar along dolong non puta patang thekthedet ajok arlong cihu ahawar kacheleng aphan kisung. Amri Helping Hand Society pen Hanso Processing aputhak nikrep ho ame kipajut pon. Tara langso pastoral inding klike batrok annual conference lochen langso along kipado pon. Non biotang tonpen Abirta. Arlong cihu hansi arong kidam kibang atowar along dolong non puta patang thekthedet ajok arlong cihu ahawar kacheleng aphan kisung. Lakhain kora trok Dwarbagori constituency angkang pi Deithor police station ke parlo Deithor pen dolamara kacheleng hansi phelang arong arai adolong non pu anta patang thekthedet ajok rat atum kisung kachetong na. Lason sila bangso adolong mati ke claim bom abang phu contractor amen lake Elvis tok bi pusi hawar ara atum pen than pachini pon. Lasi local MAC mate KAAC education incharge EM Richard tok bi aphan choning rilo. Labangso adolong prabjin pen nang patang pidap prang asante kedam kewang abang joy ki po pusi hawar ara atum pen nang choning ridor. Lason sila bangso adolong ke arjuding kloi pen kahinu ajok ong dong ahwar arat kacheleng jia phansung piklo bon talapu pen rong plip ho arong arat lake dolamara kokhora lapen diring damthor atowarlo labangso adolong pen munit ki close tami do olo puta hawar araratum pherang kya thengno nang chathandun anpar taningkan pho MAC Richard tok bi MAC man etlo bon ta non puta lapwan si rak thang si do puta kisung ki pho araratum pen jong pon bon stami non ki bom mate India angkang pi sitame BJP asorkar si chari bomlang lapu Dwarbagori constituency arlo along ke atok ano along non puan ta kachelar dun puke awi pen lang puta pherang kya thengno nang chathandun Ngana tum labang so dilong kahelan pen kon bakisung ke boy do eglo. Pardon. Jadi dak menan sia so lo alo juhu. Ini labang so dilong bangkai ni tum kon ni tum menan sia so ba bura tolong so puet. Labang so dilong ke aptu hat diring ke horak lasu dalam maram ni kia dilong lasu sodak. Ni tum penang khasik sabu. So dilong mane prai ni tum 2 bosor 3 bosor andolu la so kahin ka siksa kasi non la sarkar to banai lo non de banai lo tala non la pon galang la complete la so theng pi don roi ni kan an bak do ponte la bang non hat belang la ke han belang gujar sojar saksi lang di goya sojar saksi lang la pu don ro cho la nang banai ne la tala banai pu pula na patangi pu yang ring ni tu angring do patangi ko bang angring do ada kontraktor ka arleng emithang munit man ma oh methang munit men chinun oh men bang bete ni ke chinin ni na men ma ke bona sor le asor ke dai thor pute thor sor de thor da asor men bang ni na so dolong ben ni tum okol ni tum da kolam goli hai kita dolam mara ka hela chehileng to war laning kan thom ni dulo ke patang ke la pini munit tum kidam ke ba siksak do mala kedam siksa lu la apolo ko to war ben nam pe ti lo mai pini wan se ta dak to biang ko war ben biang ko di lo sotowa ka hak kohora toklo di kohora dolam mara pen kohora putri to lo so ke atante na la itu ma em han kopilo ko chuni ri kang tunge nili itu ma sar em Richard sar pan nili chuni ri kang tung ke itu public ben wa ke la ko lo tong se ko ben la ni tu pan la bang so awar sai la dolong ma nam patang pi da prang son te ni tum okol ni tum dat walam ko lo ado ka bi se nam ka chela asat ko yoi ban do ko la pen dak ni tum ko la long chu la mondir long ke bang ka chela tum foto ko son ka sik sak do se lang roi chun pe di le asi no na bang ke la tong se ko ben la sar em sar yo si nam patang pi ke pu sin ni tum ke chuning ri sar pa na le men nilmen ke nilirong men han sero along chu Nijang KARBI along Amri constituency ke parlo amkachi CFC whole along Amri Helping Hand Society amepi binolin thangchupi pen patel pi ponse kedam tang arkoi ni phai kresir ke pen patuni an hanso katiki pen ali ka chapalong chi aputhak lapen ke hanso pen ke cho ason hei hoi kasemar pen angtan an ke jor pen ali ke long chi aphan seke ke pi ki pajut pon lapen putho jangmilen miliat model project amutame kiron pon lapen ke kifir ke thak ase ke kipi
Labang so se KKP Amri Helping Hand Society pen patir piponsi Nabard Assam Regional asai hempen kecerap lok pen patum isai chotiki atoma phankang thor asai among than ponsi jasemet pet Nabard pen tami kecerap dun thedung do pusi bengdang air Nabard DDM than pachini Nabard pen EC a project sanctioned do lake jangmilan katiki ji aphan pusi DDM pen than pachini lo FR Joseph Than Kachan Jirsong Asong Director Dipu Pen Jasemet Jangmilan Katiki Pen Ali Kelong Jiaphan Penang An Alam Than Ponlo Jangmilan Katiki Pen Koson Si Tangka Kebang Jila Pen Jangmilan Ko An Eok Ipran Aphan Kime I Mati Cancer Akiso Kelong Atuma Phan Ki Chonang Ji Kenang Sor Akaprek Kaprek Akiso Tame Me I Pusi Than Ponlo Anpar tame labang so puthak an sose ki phir ke thak abidi pen amang ki tor ki pami pen chenglok machine lapen emithang therang ransi ke thak aputhak tame mensing be handloom as textile officer West KARBI Anglong pen than pachini labang so sai katiki pen ali kelong je phancha semet hamso processing ase KKP nikre phose KKP atom sot kiri be BSc agri lapen mirjeng ronghang MSc agri atom pen petangsi certificate tami ron ponlo lapen chief guest mensing be ganglion textile officer Jirsong Asong Director FR Joseph Than Kachan Lapen Bengdang Air Nabar DDM Atum Chetong Dunsi RD Pipon Pen Mesen Pen Pachun Ponlo Amri Penangkilo Abirta Hemari Bangrung News Tech Report P News Da Pini ke no pathak mane pinna bagala skill updation pathak ta mane rok itumda da hawar molom kisuman peke thak bomlo same kisuman madara peke thak technique jolang la so skill koson se akop anhi bang thuima sorlo tumba bas peke thak prote sorlo der galle so pinsun na pe thak si so skill updation fan koson si kan kem naing ma ha pathak ji pini dak aching wa My name is Bendang Ayer. I'm the District Development Manager of KARBI Anglong, West KARBI Anglong and the Mahaso districts. My organization is NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. And today we have inaugurated the model millet project for West KARBI Anglong district covering 50 beneficiaries. The inauguration of this model millet project is in continuation with the declaration of the year 2023 as the International Year of Millet by the United Nations. So under this project, we are helping the farmers not only to go for production of foxtail millets, but also we are looking at extending the necessary linkages, the value chain from production to processing to marketing, so that the income of the farmers increases. The farmers' income increases, they have access to better nutritious food so that their health also improves and they have also access to better income. For implementing this project, we are partnering with Amri Helping Hand Society, Amkachi. Thank you. We are trying to promote millet in KARBI Anglong. It is because of two reasons: to improve the health of all, especially women and children. Secondly, to earn additional income to improve their livelihood. And in this regard, the NABARD is supporting us and the people of KARBI Anglong to improve to revive this crop for the benefit of the people. Last 1 year, we have initiated for 100 farmers. This year also we try to promote millet for the people. We are trying to revive the forgotten crop to benefit or to improve the health of the people. This is an effort. This is our vision that people enjoy good health and earn additional income.
langso pastorate ingding plikebratrok annual conference lochen langso along kepadopon pining asengkan ke chengsi achiklo mate arkoi achiklo ni phaing korpen chengsi ni thom apharman langhen lochen langso estimary chart along ingdeng plikebratrok annual conference ke paman pon bangso ingdeng plikebratrok tara langso pastorate annual conference ke padopon athepi ke enpon lake god chart for god's word pusik enpon lapen bangso aja mekning kan isek pen bangso conference ke paman pon langhin estimary chart lochen langso along jot hom ni thom apharman mesen pen pachun pon bangso along ahin pen kewang amon doli lapen kachu phapon tara langso pastor lapen prek jam arnam akam kiklem atum chetong donsi mesen pen ingdeng plikebrat chok tara langso pastor annual conference pachun pon puthak nang santa ko ni conference ibu na pen ingdeng kon lo aprang se solang doara doa na pansta me nili tarlang so pastorate in church ahoy pen nale tum kado ka ve phan nengkan kimia kardom nile tum peneng dak langhin lake luchin lang so Saint Mary Church amonduli alo engdeng plikap ratrok nengkan isi pen kapeman pon amaipi annual conference under Church of North India CNI along se peneng an ke itum nengkan ko engdeng plikara truck anitum peman pon long lo la se la so a conference along mate la so ame pi along nilitum dak team kibi pon lake God Church for God's world arna mamondili ke arna ma pirthia phan ko la se kedam tang direct inkoy pen Pini arni direct inkor athoman nitum ni thom aparman se la so ame pi peman lo la se la so ame pi ka peman along nitum la so a team ateng se elitum resource person atum phanchu hang pen se elitum la so mai along chi than pon lo la se elitum arna mamondili ke arna ma perthi phan pu elitum ke jong dam lake elitum christian atum arna ma perthi mane la so perthi phan elitum christian hoi pen ko pe se elitum ke clamp pinang jima ko pe se elitum ke dam nang jima la so perthi pharman pu elitum lang dam pen se elitum la ni thom resource person atum setame la ni thom pharman la so mai pialong itum chithan chepere ponlo la se la so media tropen kilang atuma korte ingjer do ana phanste me nili choro perfect lo la so media hoi pen la pen kadu ka ve do ana rada kilang atum phanste me puthot nili hin pen nang le tum phan kardom pajir lo la pen puthot ne kan kimia kardom ste me nang le tum phan pajir lo kardom